Inge tam Khaidi Lightangai February territory go mane request remember ni bagai ang Khapang TV news channel ni aro rohorka ang puila bini channel ni saimia do inga tam Khaidi a channel bini a je video David Mura singni a je dorna thangi bachuk mani chini traffic police bojang monatui a jaga a video no ang mama hanggakai Facebook ni video download play ani YouTube channel no dakha aboni aglo o video black ni views thangka aba hainu wei gobang borok ani YouTube channel ni no pesa download play dalaika engka alo khatam kha ang sakango bo aba hai mane copyright 100% matching ni nai lai thanai 2021 engka pro ani channel reviews content phaika buidawan bisingti effect phaikata ama hai hini teu cha ati demi thana hini ang request rika jata copyright removable request nei aboni reason ka bahai 7 days ni bisingo a je video je dai tongnai ani YouTube channel te download khlai a borok tomung no sa din bising delete khaya kai binara strike khlainai upte heke notification chogiu email ge binara bo soika ge boy contact salai kok sok salai ka salaya kanai saka i gani nara thangka anggo sika bopro sawo nang o je strike remane nordi apru to strike kalaya ko ang saka 7 days wait khedi awani bisingo jodin ko yang ga nang delete khaya copyright strike ko nang bona saka ge bono na naya ngang ga olo khatam ka bin channel mane Khapang TV news entertainment YouTube channel strike kalai kha strike kalai mane bisingo tam kha mane u retract ni option phayangi dong apru do egang mo kuno khayangi tong rakha engkai ko lai thangnai 6 tarik april ngangkai bo anate sa email rogo mane message khai kan rogo nugiman kana nano musuk jat nangana tangai strike di aw hairo kai bono mane message khai kan kun respond apru riya ko ulo ngakai nini whatsapp number di inglai akonoi nahalaka kok salai mani yagolo ngangkai angbono saka I angni mo strike nori rinai gosika ga 6 tarik ngon hanga kan ang ko ba hake norogor message nugui tongana email ang retract ni bagai take down khane bagai request ridika engko lo kha take down bo ungui paikha engke tamkha tini koi tarik 8 tarik 7 tarik mia 7 tarik lai thana pire dong ka horo hanga kai ani monai khoroksa je ani je mungui video kaisa hamya thinang sati news channel o je Khapang TV ni jeta unar bo video viral khari tonika baba hike je ang buino strike ri phong je ang ngangkai buini video content khokai ang video dawai nogo tong tutui chawai kam kari abai ke mang video sunam tong phong ike ani bung bo khoi saka ani channel bung bo khoi saka ike ningtam ni baga ani je mo kharok na hayo ba hike mane video sunama tong khaba ang to already nini je video ni naro je strike thangmani a strike nang to take down khai pairika khai diba ang Khapang TV ni bagyo video sunama tongo Khapang TV nang lugi tongo ngangkai nang a je video ni channel damani plus a thinang chati news channel je damani a video no delete khaidi again nang tomung no delete khailia nganga kai ang kono no request khai kan nang saw 40 din na singdi abo video delete khane to 40 din nangya serapsani bisingo nang abo delete khaimano bujira mane bising tui ang to gosika ang saya khaijak kha te ang strike no ri dikha he diba ngai tabuk kok kan nang tabuk saya go chui nang ania video ni delete khari dita ngai te kok se bangana ya ngai nona gabang ma email tui request khaika nang delete khari di nang saw ang nano 40 din cost rkha ang nona tam cost rkha ba ninara strike klaima bai to nang cost nia ninara strike klaima buinu no nugyable একটা strike kalama bai kunungya strike kalaibo 90 din ni bisingo no a strike norjagi thango ang nori ya phano to phana ngano nori sirikha nori rititi sinangka ani channel na hamya khalai tabuk viral khai tongo controversy khai tong aga a chikon cha kokno kotor ma nangtang khai tong ba aga bani bagai tebo kotor na tanai di video delete khai ri asungna ne koimung jodi video nung ani ang asik request khai video sunamui nungo no nugui tongana like hanga kai angkai nugui tongra bonoro sawiri di Khapang TV je news channel je chalok tana o nanno nung tomung ani o je video nung delete khayang ga kai khayani khayang bo mung hasukle ma khayne tam ningka ani bo kaisa manchon mantong bujika asukna hambai